Well, una bes, tagaharo ako. Balaan ko ang kapistahan, ang importansya sa tagsa ka event. No, it is even before me ang tradisyon nga ina. No? That's why kagina sa aga, I took it upon myself to call COMELEC, to call Sir Jonathan Saino as to the stance ng COMELEC sa issue nga ini. And it became clear nga kung February 1 to 3, it's no longer violative legally of any sa pagiwat sang cockfighting. No? Ito ang number one legal impediment dito is ang tangga registration. No? Dapat wala sa mga cockfighting katabo for any election. And in this case, it's barangay elections. So kung nataon natin, wala legal impediment ang ginayo nila nga February 1 to 3. As to whatever transpired prior to February 1, which means today and yesterday, wala nato na gina-condinar, na-condone. But silingon, dapat manabat sila kung matuod nga naghiwat sila sang mga fighting activities without the RONO. So we also support the direction of the sanggunian nga mag-imbestigar. No? Amo nang kasugtan namon nga the actions of the franchise holder, no, should not be basta legally wala naman problema, mapadayo nato ng tradisyon, pero ang actions nila prior to the issuance of RONO, they should be made answerable for that. No? So amo nang akon mas ginabantayan sa karon. So in fact, after the session nagambal ko kay Councilor Duron nga dalion ta ipasata dayon ang aton request for inquiry para nga mapaklaro kag manalabat balamong pangkisa is a privilege, no? So kung they violated it and they disrespected the council, moving forward dapat they would be liable for it. So nag-change yung imo nga decision, Councilor, since nga ang registration is matakop naman subong and then ang bulang is bust. Amo na ay tinextra na kami ni Sang COMELEC, no, ni Sir Jonathan Saino, 50-31 hindi gidya, although they are of an opinion nga pwede paman bisan 31 gani. Pero akon, it's a gray area. Ang mas klaro sa akon kung wala na registration, nagtakop ang January 31. So the 1 to 3 is allowable. Ang paghiwat nila sa duwangan niya without the authority of the council, if indeed matuod, so wala kayo kasulod sa bulangan dito, so they should be made liable for it. Kung bala naghiwat sila the past 2 days without the RONO. It's a separate motion naman to. From my end point, kung natabo ini, then it's possible nga ang prangkisa nila, which is a privilege granted to them, posible maapektuhan kung bala may aras laging hiwat without the authority of the council. Councilor, nagduwa-duwa ka bala sa pagboto mo, knowing at ni Councilor Nava kaina, binabantayan niya. Even during the first special session, ako yung bilang tagaharo, balan ko kano kay ako nga bagay ining bulang nga ini. Wala mo kaya gabulang again, pero balan ko kano importante ni sa mga parokyano and even to the Candelaria. So ginalantaw sa celebration, not the church. So ginamba ko man nga siguro dapat may mga kondisyones kitang ibutang in relation to this celebration. That's my stand with regards to cockfighting has always been consistent man sa nagapadlagan ako. It was online cockfighting which I didn't like kay kadamo sa napektuhan sadto. Pero ini because it's embedded, no, in kadamo sa mga kultura nga dira, I believe ang inaya pwede natin pasugtan ng traditional sa gyapon basta wala ay gabayular sa laws, sa mga legal impediments. So wala sir sang tip-top nga tabo sa decision ninyo. Especially ang mga no, nag-no before. Ang no was the time was because hindi siya pwede. No? Iti, in my table, ang cockfighting law of 1974, and it says 3 days. The holding of cockfights should not be more than 3 days, and it cannot be held kung may mga activities such as elections, no? Such as registration days for elections or referendum. So dra yung akong panindugan why I did not support it at that time. The current request was for February 1 to 3. Okay.